Hello viewers. Ethel Studio gi ngasi ga no Photoshop tutorial asi koina text ama kamai toroga round oina thagada haibdi matang dani haibdi sumaina ji hono torasi amada Photoshop changasi aduga file changaga new da change ado custom da khallaga koigi height ka white ka se chamana lasi square thamasi ado create tawre mathang step si koi somgi yellow gi layer si makha da lay mistake click tawraga new layer am create tawrasi color ma ekta sangjalasi light over color am sangjalasi bucket tool khale ado click tawre sangjale ado amuka su new layer am loroga handagi sina logo like du jaga to logo ne ta harisi circle oina ye asi ida change aduga elliptical market tool sida khalaga koi circle am ye perfect circle oina ba shift namaga ye aduga my color se mo fill toksalasi si color se khalaga koina layer se click tawre aduga bucket tool khalaga koi click tawre laire control D name selection mangale mathang si koi text thaba horsi text ko to thagate ha matamda sigi tool sida right click tawraga ellipse tool and hai sida si se khalaga koi gi hijing mathang da save and hai se dam su changaga si je path ta khale aduga koina sigo almost manaba circle manaba ma ye sichu perfect circle oina shift name aduga path ama smaina ye rough oina aduga arrows da kalaga path selection tool sida khalaga path selection path select tawre aduga si center thame aduga mathang step se koi text khalasi text se horizontal se khalle aduga koina sigi path ki koi gi line sida koina text thangjar matam sida yes ma bam tole asle koina click to matamda aina sine si Photoshop 2019 ni aduna smain tawi mai text preview ha ve thoi smain mai thokla ni ada koina Ethel Studio na namasi ETHIL Ethel STUDIO Ethel Studio name aduga mai gi font style ji kitang achauba thaba ma sendoksi select tawre mouse na drag tawraga khalle aduga sigi character ji changaga mai si impact khalle I am P very regular sita khona khalle aduga mai leire aduga mouse ta click tawre selection ma khalle adu amuka jung sai gi path selection tool ji da khallaga koina arrow si machin tum ma mai tholokani aduda click tawraga koina antroga text move tawre koina pam jaga tu thame tegi koina text color si white color si mai leire tang pixel asi manunga thaduni na select tawre control T tawraga free transform khalle aduga corner da namaga sigi je mai pixel le mai depiction aba shift ka alka namga dubni aduga anoba CC 2019 user singi onadi alka tang namaga dum yare aduga thado e aduga tick khotma tamda nung change text ki tang chawri text double click tawre aduga text size se tang tharasi sari yalasi aduga koi text alphabet amga lapnai ji kitang laptholasi kitang lapthole sta click tawre layer da selection mangale to amuka su path selection tool se khalaga kitang wan thamme tanga wak mali saida yarasi fajare aduga sigi Ethel Studio gi layer si duplicate laure control J name duplicate lauraga koigi amuka su sigi path selection tool si khalaga handak na kamai tawga ham tamda somna kana chingtha matamda manung doina thare rong ko ju khalle aduga thabasi
ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯣꯞ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤ 8 ꯀꯨꯝꯕ ꯊꯝꯃꯦ 8 ꯄꯤꯛꯁꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣꯁꯣꯞ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣꯁꯣꯞ TORIAL ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯦ khitang pigman mali khitang chakhwalasi ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯊ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯨꯜꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯊ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯨꯜꯁꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯨꯚ ꯇꯨꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯏ ꯊꯥꯅꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ T ꯇꯧꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯛ ꯈꯣꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯄꯥꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯄꯥꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯂꯣꯒꯣ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯊꯥꯅꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ O ꯅꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯒꯣ ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯑꯁꯤ ꯑꯩꯁꯤ PNGꯗ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤ PNGꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯤꯡꯛꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ PNG ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯨꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯣꯒꯣꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯦꯡ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯎꯁ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤ ꯆꯪꯉꯒ shift नमगा थादोक मतम परफेक्ट सेंटर द लानी अदो कंट्रोल T नमे ट्रांसफॉर्म तौरे अदुगा कॉर्नर दगी माइकई मरी मक पिक्सनबा एंड पिक्सल है साइड थमसी एंटर फुरे सी लेरबनिना खोगी लोगो से हेना फजनबा मताई से स्ट्रोंग हापचलसी सिगी अहमद अखोना सेंगबा सर्कल दु लेयर दु खले अदुगा सिगी लेयर सिदा डबल क्लिक तौ मतमदा कोई सिगी लेयर स्टाइल की डायलॉग बॉक्स को पॉप तौरनी शॉर्टकट नि अदुगा स्ट्रोक त नमगा स्ट्रोक से आउटसाइड त खले अदुगा स्ट्रोक से चांग अखोना पामे चांग नु थम्मे ओके तौरे स्ट्रोक से आउटसाइड त लेख्रे हजिक सी मखागी से गैप से सेंटर ओहलसी सिगी फोटोशॉप ट्यूटोरियल थाबगी लेयर से हम खले अदुगा कंट्रोल T तौरे अदुगा सिगी खितंग पिक्सल असी खितंग पिक्सल है आई थम्मे तो टिक खोले हजिक ऑलमोस्ट यारे फजरे अदु सिला मतुंगदा अखोइगी साइड खरा हांगिसे सिंबल अमनि हापचलसी को सिगी से चपचाना लैसी सोना गन कितंग वाखत माली सेमसी कंट्रोल R नमे रूलर थोले अदुगा क्लिक तौगा ड्रैग तौगा पुथरे साइड अमगा थमसी सिगी ऑलमोस्ट यारे अमगा पुथरे सिदी खर चेनरे अदु लेरे अदुना कोई सिगी फोटोशॉप ट्यूटोरियल थाबा लेयर सिदा क्लिक तौरे अदुगा पाथ सिलेक्शन सिदा चंगगा कोई सिंबल थोलगा सिगी कितंग सेमे ओके सिदादी यारे अदु तादी यारबनिना सिगी गैप खर लैसे अखोई सिंबल अमनि हापचनसी सिंबल से कमाय हापकदे हंतमदा सिगी दंग सागी पाथ सिलेक्शन चंगिबदुदा चंगागा खोई लास्ट की से कस्टम सेट टूल से चंगागा सी क्लिक तौग मतमदा सी मयाम थोलानी करिगुमा सुमाइना मयाम थोमदा तारगदी सिगी सेटिंग से क्लिक तौरगा ऑल हाइन से क्लिक तौरगा एपेन हाइ मतमदा सी मयाम थोलकनी आइदि हांदगी एपेन तौर लैबनिना मयाम थोल लैरे अदो खोइना पाइबा सिंबल दो खल्लसी स्टार से खल्लसी मयाई फुनबा स्टार से खल्ले अदुगा सिगी पार्ट ता कोइ जाय थंगिदो शेप ता लासी हाइदे खोइना शेप ने हापका दुइसे अदुगा सिदा खोइना क्लिक तौरगा येक मतमदा शेप थोलानी सी डिस्टोर्ट तौबसे परफेक्ट स्टार ओइनबा शिफ्ट नमे दो परफेक्ट स्टार ओरे सिदा सिगी साइज सैटिस्फाई होतादि थादोए और सी लेरे अदगी कलर से बैकग्राउंड की कलर सर्कल कलर से चप मानरे सी वाइट ऑनथॉक्सी सी ऑनथॉक के सिगी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लो थंबनेल से डबल क्लिक तब मतमदा
color picker thole tegi koina white je color okay to matum da white on re tegi di move tool je khalle si leire amka su guide amaka su puthara asi side thambi asi star se si mayai wai mai thamachi ga alt namaga star ge layer sida click tawraga drag to button duplicate lawre ga mai thamachi si kai gu ya da tar su si auto select sida click to biro tick to da tar di auto select hojiki du aina hojik duplicate to ya roi si ana ma sida click to biro duga mathang gi mai tom tawraga alt namaga sida click tawraga thangale di amka su smai tawraga thamme sida su mu ana mu thangale juga amaga ulo thame wai leire sigi position se pe same asi tang phajana ba yiding lap thol asi kidam kumdara asi si yaram ni na gache tang ting dhara asi to ta de almost manare kumdara asi si gache ko chingkhal asi tadi sih kita tanggal lagi ya deh masih high tower sih klik tau deh control 0 dan nama yang sih full screen dah di gaji high tower sih control I tau deh high tower deh zoom tower yang sih matang sida koina text ama kamai droga perfect circle da kamai to thagade ge hadugi photoshop tutorial do matang si lojare mayam nagi tutorial si enjoy to video budi support to voina like comment am subscribe to ka bigano thank you